buzima busanzwe turabizi ko twese tujya tubara inkuru. Hari ababara inkuru ndende ndetse n'abavuga inkuru ngufiya. Icyo duhuriyeho twese ni uko tubara inkuru. Gusa nanone nk'uko haba inkuru ndende n'inkuru ngufiya, ibi ngibi biratandukanye rwose. Ni nayo mpamvu uyu munsi nagutembereje mu buvanganzo nyarwanda, kugira ngo ngusobanurire byimbitse ibyerekeranye n'inkuru ndende ujya wumva cyangwa se ujya ubara. Hagati aho ngaho tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, aho kiraza kurangira umenye inkuru ndende icyo ari cyo, ibiyiranga ndetse n'amoko y'inkuru ndende. Njye nitwa Journaliste Thierry, murakaza neza mu bucukumbuzi bwerekeranye n'ubuvanganzo nyarwanda ku nkuru ndende. Mbahaye ikaze. Ubundi inkuru ndende ni uruhererekane rw'ibikorwa mpimbano bishobora kubaho cyangwa byabayeho, ikaba ifite imisusire ya gihanga kandi nyabugeni igaragaza ko umwanditsi ari intyoza mu kubara inkuru, mu kuyiha imiterere myiza y'ibikorwa no kubikurikiranya. Hari kandi uturango tw'inkuru ndende. Inkuru ndende irangwa n'imiterere yayo, ibara nkuru, abakina nkuru, abantu cyangwa inyamaswa, kuba hari ikivugwa, kuba hari ahantu n'igihe kibera, kuba ari ndende akenshi hagati y'impapuro 100 na 250, kuba hari uburyo ibikorwa bikurikirana kandi bigenda bitera amatsiko usoma, ku buryo atarambirwa gusoma inkuru ibarwa. Mu mateka y'u Rwanda hari abavuga ko inkuru ndende mu Rwanda yaba yaratangiye mu mwaka w'1938, kuko aribwo Musenyeri Alex Kagame yatangiye gusohora inyandiko ze inkuru ya Matabaro mu kanyamakuru k'abana Hobe. Abashakashatsi bemeza ko inkuru ndende nyayo yasohotse mu mwaka w'1950, yanditswe mu rurimi rw'Igifaransa na Saverio Nayigiziki yise Escapade Rwandaise, ifite ibice bibiri byaje guhurizwa mu nkuru imwe ikitwa Métrance à 30 ans. Hashize imyaka 2 nibwo inkuru ndende yanditse mu Kinyarwanda yasohotse yitwa Ntabajyana ya Simoni Munyakazi. Uyu mugabo yahawe igihembo cya kabiri mu irushanwa ryiswe Amitié Belgo Rwandaise. Kuva ubwo haciye imyaka igera kuri 20 kugira ngo haboneke izindi nkuru ndende mu irushanwa ryabaye mu mwaka w'1971. Ushobora kwibaza uti ni ayahe moko y'inkuru ndende? Hari inkuru ndende z'inkundo. Inkuru ndende z'inkundo zikunda kuvuga cyane ku nkundo hagati y'abasore n'inkumi, ingorane zishobora kubatandukanya cyangwa se kubabuza kubana, kwitsinda no kudahemukirana mu bigeragezo. Amayeri yose akoreshwa kugira ngo bahure cyangwa basubirane mu gihe ababyeyi babo batabishaka, amaherezo bakazagera ku ntego yabo yo kubana. Mu Kinyarwanda hakunzwe gutanga ingero za Ntabajyana ya Simoni Munyakazi na Giramata ya Niyitegeka Mukarugira Yuriyana. Ubu ngubu bwari ubwoko bwa mbere bw'inkuru ndende, dore ko hari n'ubundi bwoko bw'inkuru ndende nyine, ari nabwo tugiye gukomeza kurebera hamwe. Ubwoko bwa kabiri ni inkuru ndende nsuhuzamutima. Tubararikiye kuzabukurikirana nabwo birambuye igihe muzaba mwabidusabye muri comment. Ubwoko bwa gatatu ni inkuru ndende z'imyifatire. Ubwoko bwa kane ni inkuru ndende za Sarigoma. Ubwoko bwa gatanu ni inkuru ndende z'ubuzima busanzwe. Ubwoko bwa gatandatu ni inkuru ndende za mutemberezi cyangwa naragenze ndabona. Ubwoko bwa karindwi ni inkuru ndende barwa. Ubwoko bwa 8 ni inkuru ndende nanze ubukoroni. Ubwoko bwa 9 ni inkuru ndende yasubiza merwe mu isaho. Ubwoko bwa 10 ni inkuru ndende z'amateka. Ubwoko bwa 11 ni inkuru ndende z'intimba. Ubwoko bwa 12 ni inkuru ndende z'uburere. Ubwoko bwa 13 ni inkuru ndende nshyashya. Ubwoko bwa 14 ari nabwo bwa nyuma ni inkuru ndende polisi. Tubararikiye kuzabikurikira ku buryo burambuye nimuba mwabidusabye muri comment ko twazibasobanurira ku buryo bwimbitse. Ndabizi neza uri kwibaza uti none se ni gute basesengura inkuru ndende? Iyo basesengura inkuru ndende bibanda kuri ibi bikurikira: ikivugwa mu nkuru, abanyarubuga,
ibara nkuru, akabuga nkuru, ibikorwa, umugendo w'inkuru, uburebure n'ahantu. Ibi bigakorwa hakurikijwe amahange n'amahame y'ingenzi akoreshwa mu gusesengura umwandiko w'ubuvanganzo muri rusange. Ikivugwa mu nkuru ndende. Ingingo abanditsi b'inkuru ndende bavugaho ni nyinshi kandi ziratandukanye kimwe n'izo dusanga mu zindi ngeri z'ubuvanganzo. Mu nkuru ndende dusangamo urukundo rudasibangana, urukundo rwa bugigi, uburere n'umuco wa kera bitajya imbibi n'uburere n'umuco by'ubu, politike n'ubutegetsi, ubwenge bw'indushi, uburaya n'ubwomanzi, iyimukacyaro, ubuhemu, ubugome, ishyari, inzangano, amoko, urupfu rutunamura, icumu, ubusabane mu bantu, ubukene n'ubujiji, inkuru ndende zivuga ku bukoloni n'izindi. Hari kandi abakinankuru cyangwa se abanyarubuga mu nkuru ndende. Mu nkuru ndende haba umukinankuru mukuru ushobora kuba umwe cyangwa babiri. Umukinankuru mukuru niwe uba ari ipfundo ry'inkuru, niwe ikigamijwe cyangwa intego y'inkuru iba ishingiyeho. Uyu niwe nsanganyamatsiko rusange ivugwa mu nkuru iba ishingiyeho. Hari kandi abakinankuru bungirije. Aba nibo usanga mu nkuru bamufasha kugera ku kigamijwe cyangwa bakamubera imbogamizi. Aba bakinankuru kandi nabo usanga insanganyamatsiko nto cyangwa zungirije zishingiyeho. Mu nkuru ndende kandi dusangamo cyangwa dushobora gusangamo abakinankuru ntagombwa. Aba ni abakinankuru iyo urebye usanga mu nkuru ntacyo mbese bahindura ku kigamijwe cyangwa se ku ntego. Nta nsanganyamatsiko iba ibashingiyeho. Mu yandi magambo babita indorerezi. Mu nkuru ndende kandi haba icyitwa ibara nkuru. Mu nkuru ndende ibara nkuru ni kimwe mu biranga inkuru ndende. Hagaragazwa ko ibara nkuru rishobora gukorwa mu buryo bune bukurikira. Ubwa mbere, umubara nkuru ashobora kuba ari inkuru nawe ubwe akinamo. Ni muri urwo rwego usanga akoresha ngenga ya mbere. Uburyo bwa kabiri, umubara nkuru ashobora kubara inkuru ari hanze yayo. Aha usanga akoresha ngenga ya gatatu asa n'uvuga ikintu yarebaga iruhande mu gihe cyabaga. Uburyo bwa gatatu, umubara nkuru ashobora kubara inkuru ye ubwe. Ni muri urwo rwego usanga akoresha ngenga ya mbere kuko ibyo avuga aba bivuga kuri we. Uburyo bwa kane ari nabwo bwa nyuma, umubara nkuru ashobora kandi kubara inkuru yiha gutekerereza umukinankuru. Mu kubara inkuru kwe usanga yiha kubara ibyo umukinankuru yatekerezaga igihe amubaraho inkuru. Ni nangaha tubaye dusuye iki kiganiro cyacu ku byerekeranye n'inkuru ndende. Wifuza byinshi birambuye ku byerekeranye n'inkuru ndende ushobora kubisanga mu gitabo cy'Ikinyarwanda mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye indimi n'ubuvanganzo. Cyangwa se nanone wifuza birambuye ku byerekeranye n'inkuru ndende ushobora kutwandikira muri comment. Ubundi naho tukazakomeza ibyo tutababwiye hano ngaha, ubundi tukabibaramburira byimbitse. Hagati aho ngaho tubaye tubashimiye. Amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire ibihe byiza. Turabakunda cyane. Imana ibarinde. Hasta la vista.